Mentah ke sengi ke office usim ke hima Nongstoin kala rakhe ke lyngkhuh snem basan phau nyau jong ke jingkhlad no Sib Singh Syiem usim ke hima Nongstoin da ke jingle bu sentiu ha umot sa jingkin mau balashna ha phlau jong ke office jong ke hima Shuawan bu sentiu layo ye ke jingkran lengkot na uba HKSM Deputy CM ba mentah bat laidon lang da ki sodar na ki shnong ba pher ki baha mapo jong ke hima Nongstoin Hadian ke jingle ibu sentiu, la penlong ye ke jingalang balengkot, haka hall jongko office usim, haka balapenya da deputy sim, balayu aru ye ke jingkren na uba pipu wain, ubari sodar jongka shnong mau kadiang. Mawphor jong ka hima Nongstoin Sib Singh Syiem walong ka lyngkhuh snem ka siap ka jong te na ka snem sa ka snem ni chu penlong ka jing rakhe na ka benta ka ning lyngkhuh snem ka jong ha ni ka snem ka paladep na mar ka ya tong khu pa ka siu blai yim semela satiai ka wan penlong ya ka jing rakhe hagan ni snem sengawan angu yo blai sai sin pat ba penyo angi ke ni lat ya ka ban lum ya ki Nongstoin sa snong ki baton po jong ke ni town area kat ki bala paneton hagan ni klimat nomor kata to yin penlong ye ke ni ke jing rakhe ke jong ye hagan ni por da ka ba ni pli ke ni ke jing yalang da ka bangin pu Shuayo sentiu kum katak jong kacing buram ya kene kasni lyngkhuh snem jong Sib Singh Syiem ka hima Nongstoin bala khlad no na kene ka partai nang ba kini ki hau kali ki snem bala la hadu kene ka khalimat ham samla ko menswa kasuntu apa kacing kayu Sib Singh lo of the contrast back diaper. But the core about new eat about the story about the trade to club, Hamchi Hamotu good, about the Jim Bedjo Niu, Saheb RG Bokon, Lalong Hadi Arco, Real of the New Stamp. The Kadmasnap New Steam Play School Belaramba to Mani, at the Chimport. Namar pa upendatan juga kelas A cukup kostum jom ka juga mission jom ka barang presiden angke silong belah pembek dan primary wheel dia berpar kelas A batang elektrik mutlak hari angkia mau tunggu masuk kabut arta jauh dah poin arko nyewa pasu prak presiden mengikut studi dia putar sentuh kau dari sekolah samla kumangani Bagati mengudur habis nem atras pak atrai Nongstoin berkuai dalam tang jingkhlad tang jingkhlad wat hofnem sangku niau agaba Sib Singh Syiem ulawan pu nang dai hamok kon ngan mau nang rit bat chung nang dai ba pin kan adeu sa nang te nang si reu la hetno sa nang sopan nagadau ba pinamo ko jadi i snim jinglo atau po pamor senang nanya dan dah melibet senret yo tu senret ni babuping jon ka sulai bisuding rasyat sulai senret banyak banda para warra nagadau senang ni babuping ang pamha panunlenya namaraga pilihnya dengan masuk berpa pada ustaz Hamta kita di parti menyuruh Mawphor orang laka kimsa penenian min siap siapi min from yo donu jomli baski terkaunang berubis donu jom min sirek nak kata snur serian ni baru pin lawannya tu hau Sib Singh Syiem mukabah Syiem tapi kan guys dunu enggak sewe rek Mawphor dengan ada di rumah Namar ko bergen buat mereka long rengian gitu kan. Untuk Sib Singh Syiem benar atau ibu bukti nang sopan. Maria Khan unik Syiem Syiem te ka hima radiko Kristus
Nongstoin ke dalam teli ke Singapura. Dalam teli la peluang di election bagi GTUC. Buat universiti USIM menjadi 100% ibu dan saudara saya trong hima Mawphor. Buat kaji GTUC USIM baru crowd kata-kata. Ladang abudu yang berkum GTUC yang Sib Singh Syiem kalau kapal her pada crowd kata-kata. Lebanon Deputy Commissioner Jong Assam saudara Assam Mawphor. Kapinyon ko sa Senat, daw Governor sa Assam. Para lang ko makraw mo kata-kata mo. But ini dikit, lagi dikit. Kau cinta ko ipek na dikit. Plan, ajang usia mo makraw para di kau siya sa pan ACT na tak siya kajubu. But ulang usia ko ba yung ijinay ba? Ako ikulit espiritu. Yang jingkhlad na jong Muslim. Mawphor dan Sib. Dia super na ko lupa. Harapin yung plan bertanika vision ng jong Muslim. Uspe hawat sa kanyang jong education. Muslim ko plus nakajingit, nakajinglong sbum, kajing snem, plus kawai haka vision ke jengku ulang yang education. Kalau kita education department, plus kita ni kajing itu. Ulai sungguh manau senang. Usiu santakan jutanga sebenarnya. Lada undang nak panjang ke hima nak kau jeng ulai pembuka unim Sib. Man Islam ko po na po, hima Nongstoin na ito po, tim patol matang kalawa primary. Andai jengba, jingkhlad, jong Muslim, kalau penuntoy, yang iba po, ikut senang pun tahu, hagawa, usbek, haban, sen, yang kaya disebut. Nangka, ni pao baca kapakam krawet, kalau hanga hima, kalau dia ketika Sib Singh Memorial Government Higher Secondary School mentah. Kaniru ketika baci di jengku, LP School kedon Nongstoin melarak hantar yang penting ngaruh pas klasik nantu. Ada klasik hantar yang penting. Pada orang siberit, tu berasna yang rakyat tentang pas klasik nantu. But yang kalau Sib Singh Syiem High School ngayu syam tang siberaita. Awano kajing simtiro jong sorkan. Batlong no Sib Singh Memorial Government High School ilak sakti mengicar tu ko wan plido wa petar marmaniang ubede minister of education of the Pakistan spa yo country